إلهي تامن النعمة علينا الله الله وفقنا لشكرك ما بقينا يا رسول الله أذكنا فافتح عفوك والعوافي الله الله وهول كل مطلوب علينا يا رسول الله فإنا لا نحول في مهيب الله الله ألم مدنا ولا ما قد لكينا يا رسول الله على أحد ولا سبب ولكن الله الله إذا ضاقت وكنت لها كامينا يا رسول الله وصل على رسولك كل حين الله الله محمد النبي الذاكر آمين يا رسول الله إلهي تام علينا الله الله ووفقنا للشكر كما باكينا يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sama-sama tadi kita ikuti pembacaan doa arwah ahli kubur. Mudah-mudahan apa yang kita baca pahalanya disampaikan ahli kubur yang kita hadir pada malam hari ini, baik yang kita sebutkan ataupun yang kita jamak. Mudah-mudahan Allah jadikan ahli kubur kita rodoh min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan lantunan pembacaan sholawat yang barusan saja sama-sama kita bacakan, mudah-mudahan menjadikan wasilah ataupun jalan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita fokuskan mata hati kita dengarkan kajian ataupun ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Insya Allah dalam pembahasan ini, pembahasan fikih yang akan dilanjutkan kepada guru kami Al-Ustaz Iskandar. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal istifadah wal ifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wa jilla wa mardati wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin ala satital aizza akhudhu fi dzikri sahibul fadilah Al-Ustaz Samsul Hidayat wa ta'ala bituri hayatih Al-Ustaz Abang Ibrahim, Abang Rizwan, Abang Aib wal akharin minal hadirin wal hadirat, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Nikmat yang paling utama adalah nikmat iman. Karena kalau udah iman itu pasti ada nggak Islam tapi nggak iman? Ada, namanya munafik. Namanya apa?
munafik, orang Islam tapi tidak beriman. Imannya hanya pura-pura. Itu namanya orang munafik. Alhamdulillah ala ni'matil iman dan Islam. Selanjutnya nikmat apa? Nikmat sehat, nikmat afiah. Apa bedanya sehat sama afiah? Apa? Sehat wal afiat, betul? Kalau sehat itu jasmani. Kalau afiat rohani. Jadi kalau orang sehat jasmani tanpa rohani, berarti tandanya dia kurang mendapatkan asupan. Ahlan wa sahlan Ustadzun al-kiram, Ustadz Burhani. Semoga ahlan wa sahlan minal hadirin. Alhamdulillah ala ni'matil iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Kemudian nikmat Allah takdirkan kita bisa sampai di majelis ini membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama.